Curățați cartofii de coajă. Tăiați bucăți. Puneți în cratiță cu apă și sare. Fierbeți 20 de minute. Adăugați unt, lapte, piper negru, sare. Mixați cartofii în piure. Peel the potatoes. Cut into pieces. Put in a pot with water and salt. Boil for 20 minutes. Add butter, milk, black pepper, salt. Mash the potatoes into puree. Hámozza meg a burgonyát. Vágja darabokra. Tegye egy fazékba vízzel és sóval. Főzze 20 percig. Adjon hozzá vajat, tejet, fekete borsot, só, pürésítse a бургонят. Очистите картошку от кожуры. Нарежьте кусками. Положите в кастрюлю с водой и солью. Отварите 20 минут. Добавьте масло, молоко, черный перец, соль. Взбейте картошку в пюре. Oloupejte brambory. Nakrájejte na kousky. Dejte do hrnce s vodou a solí. Vařte 20 minut. Přidejte máslo, mléko, černý pepř, sůl. Rozmiksujte brambory na pyré. Patateslerin kabuklarını soyun. Parçalara ayırın. Su ve tuzla bir tencereye koyun. 20 dakika kaynatın. Tereyağı ekleyin. Süt, karabiber, tuz. Patatesleri püre haline getirin. Épluchez les pommes de terre. Coupez en morceaux. Mettez dans une casserole avec de l'eau et du sel. Faites bouillir 20 minutes. Ajoutez du beurre, lait, poivre noir, sel. Mixez les pommes de terre en purée. Schälen Sie die Kartoffeln. Schneiden Sie sie in Stücke. Geben Sie sie in einen Topf mit Wasser und Salz. Kochen Sie 20 Minuten. Fügen Sie Butter hinzu, Milch, schwarzer Pfeffer, Salz. Pürieren Sie die Kartoffeln. Obierz ziemniaki ze skórki. Pokrój na kawałki. Wrzuć do garnka z wodą i solą. Gotuj przez 20 minut. Dodaj masło, mleko, czarny pieprz, sól. Ubij ziemniaki na puré. Skala potatisarna. Skär i bitar. Lägg i en kastrull med vatten och salt. Koka i 20 minuter. Tillsätt smör, mjölk, svartpeppar, salt. Mosa potatisarna till puré. Pele las papas. Córtelas en trozos. Póngalas en una cacerola con agua y sal. Hierva durante 20 minutos. Agregue mantequilla, leche, pimienta negra, sal. Haga puré las papas. Descasque as batatas. Corte em pedaços. Coloque na panela com água e sal. Ferva por 20 minutos. Adicione manteiga, leite, pimenta preta, sal. Bata as batatas em purê. Pelate le patate,
tagliate a pezzi. Mettete in pentola con acqua e sale. Bollite per 20 minuti. Aggiungete burro, latte, pepe nero, sale. Frullate le patate in purè. Обелете картофите. Нарежете на парчета. Сложете в тенджера с вода и сол. Варете 20 минути. Добавете маслото, млякото, черния пипер, солта. Намачкайте картофите на бюре. Ξεψλουδίστε τις πατάτες. Κόψτε σε κομμάτια. Βάλτε σε μια κατσαρόλα με νερό και αλάτι. Βράστε για 20 λεπτά. Προσθέστε βούτυρο, γάλα, μαύρο πιπέρι, αλάτι. Λιώνουμε τις πατάτες σε πουρέ. Skräll potäterna. Skär i biter. Ha i en kjele med vann og salt. Kok i 20 minutter. Tilsett smør, melk, sort pepper, salt. Mos potetene til puré.